Makambo ezali makambo ni matheta ejethirite jagita na mbere gonto akari bagishumiria kuruta moni yao yegigishangasha kya gwitia kwa magori ja maguta indi mbere kumenyithia yarato kubanganiritia angoshogene ngatho mwanya ni bwega nonto bogo tudura ugituthi nyumba nteto era irina igweta katetune ka Amero ni bwega nya nonto boto ngatera kiri mitandao ya kinadi Meru TV Kenya mbita wakabwe mutharimi atombiririe na yayongwa matheta muthuro mungento kururia mata kwa mavijana nduki embethi mbeo impolo kumanteresha buri baraba shumiritie kumeneria thirikari ya ngabana mutumanto ethingia nikiraba kuga yatwikite mawirane iguru ya mawirane yatwikite miario itina ngwatiro bakieta maurongo nikiraba kuga kaingi ni kwithirite gukewa mawirane yigie kwagirithwa kwa utungata bwa ugima county ya Meru indi twikite mpangrata no kirindo angi mwanyira ibati kwithira igitungatira akari nande bakiruta mukana jo murito kiri barana boba itonya totongeria kwithira bakirutira akari ngoge indi tindwaria itina ngwatiro riboti ya mwende olaiboni Mbeumbete kuma konto mwanya kauntini ya Meru ni bodhuranite na kumenyeria atongeria buraburi kwe buru ya thirikari neno wamana thirikari ya kaunti na nikiraba kwa ni batenyanirwe ni thirikari imno kwithira batena twanya tongu wamona wasia mirandi ya weti na mbere matureni. Sisi kama vijana ito kuigwa to kwa sidelined mono na thirikari irerio the current government mutumanto ithingia niketo mi batu vijana ukona utengugira itigwitika vijana batikuona ngugi ndene Meru county aciari betu amami betu batikuona bursaries kuma kire county government of Meru mbeche yu tionde atigweta tigekirwo mukone jwa muntu kayita gaka batu vijana ba Meru itugite tugukara kire menu myake mingi kagita gaka ibatu vijana tutonye methene ikenda interest cha antu betu na vijana wenzetu ibatu atuchumirite na arua ja atongeria ba youth ndene ya Meru county nondo tukuona la tuigetu thirikali yetu ya Meru county ngavana wetu atiji na etete ikugatira batu Meru county tutikwenda city batu lenda daktari betu wale wa muchara kenda bombo tutilita batu ja ayuthi ba Meru ito kuona chibitali chetu itena ndawa people are suffering bekwa ontuko na ikeja kuthira muto governor wetu na kujali mantu ja Meru na ikigeno a Meru ndawa chibitali no kenda tunywa ndawa tutakwe twetere no 27 tumuthura kairi na ara kwa bandipi na to kwirwa ni fire si fire wata kuboria ukethera njoka mndani wenu uga njokero ye mndani wetu tioragwa iketo mitoku igwanu tikwirwa fire si fire utie mendero na utwarire thina inya turi akuwe gukiria maguru amonangu kuma igwanu tuko swaga thirikari yetu mono kuthira ba mamere kirasine twabathurire beto twitira ngugendi ba mami ki ukona batu arimu ba ICD be cancelled batiko ajiriwa after antu bathomete batumirite mbesha na ndi atukwagia RMC atongoria betu bawikia mantu koti kurunyika kwandika kumana kwandika kwa arimu betu abakwenda arimu betu bara na ba ICD riune bakuromba thirikari icio yeliwa tanirete otiela nicio choira ntaira wa gibwangu ende gurune amono otiela ni bakuyuria mawira ne jaraba ekere kaita ka siasa. Ambie watu wa Meru kila wakati mnaona Ruto akiwa anakuja Meru huwa anakuja na agenda zake huwa aendi pali hata benefit. Nakumbuka last year wakati alikuwa amekuja Meru huko National Park alikuja akiwa anaenda kununua shamba. Hakuna wakati Ruto asai kuja huku akiwa kuji nini? Kitu. Sasa governor with your self interest. Mambo ya kukuka kutuforce sijui tuimbe two term ya nini? Aja kuera ngavana wa Meru nguge wetu te protect two term nguge wigwitira mwananchi wa Meru nguge kirato karomba the remaining part ya thirikari kukenda to kwenga twekira ngavana ora to kwenda no to ritere ngwe yuga wethera njoka tia guga ye mndani wetu ikogita jongo Kiripotera Meru TV kumabore mbita wa mwende walaiboni tutegere kiriro na gukaya kwa biashara thokone ya maua baraba shumiritie gutariria mathina kathomba baithirite bagikorokira
bagitariria kinyamara kya mundu jo mutumanu gukuneka thoko kwa igita ria mweri jumwe na nusu nyuma ya mata kora thokone nande irombareo ne kiri governor mutumanto ethinge gutigira mata najo nija gucokwa thokone kenda kuniya okora bura bwambiritie gutabarikia thokone ni riboti ethuraniri na gitarirwa ni Murithi Waba. Wananchi bonza baitokeza kithai thirikari kaunti eremero kurea mbeca kana mbiro stima tuchange turembia kenda wero buchoka kama kawaida vile kulikuwa kama mbeleni. Akari na turi bamawa ne baumerete na guteta untu bunene nontu bwa kiria gitwikite mawa ne gutwikite mundu jura jwitwa na kithoiri ugisa totoro nontu bwa kwithwa stima cia mawa ni ciaurire ire ciakaragia antu kana ciamurikaira antu ndene ya ndukene kana streetine cia mawa. Taoni yetu ena thina muno na itubati gwithia twina wero ngabana wetu nerio tumenyera na gare tumenyera ba ngo twamura no bwetheria mataya kamwakura otegura to mwete no beo no ndokinyoka ile thoko yetu nara brother thoko yetu nara ekario ntemenyo kwira thoko yetu nara thoko angie kariara ko to thoko ira munyatira nebui no beo wanka thai mero digereti no ntumwa taira cia Amerika ndene taoni mawa ichiorere meri 3 security yongo thai ukaya wita thai kuma nande kutekwa wamba bwingite no ntutai chorere amba ibaratekire change we kuya egrupe to banite na ithati ka interview wita ituko kinyato ka challenge MCA wano tutuko minetre no ntunwe ombere kubati kwithia kimenya tai chorere akaringa alam ndene thirikari mero county na rambere bakamenya stima ichorere aikoriana tauni ndiseta ndene mawa tauni tutuko miango ekene riko ekagwithira tauni nene muno ni umurema na igwa kimongoroka tauni kanini muntu ura kumbara na tauni mawa no ntu no akumba kumenya ta chorete ainkona tutene MCA kitha tuna MCA tauni tai kithe kimirika ikamirika ntora bamutarire ikoni atengo ye nayo amenye ataenda nyumbani hiyo ligi yote kutoka MCA mpaka ngabana maana kuna kazi tunaona ngabana no peo MCA no peo MP no peo no tukitho tengo tukoona rito ringira antukura amba baingie tendene mawa kabisa tauni iraria muthanya anto bari biashara choku mathemo mwanga thainya lakini thaimu yakoro aringa mapema kendana mapema no ntu no kira akora baraba endene tauni mawa security yongo thaiga tukwa polisi betu ngwe nyinge muno chakurita no ntu security kethere nthi ngotegia antu baketha bakia wayita ronde stima iji cha mawa china nkuruki ya mweri na nusu nande kumaikura na gute muntu gushumeria abera no atia TMCA te wandi administrator tingabana kana no kwariria cio nande antu bareti bairara mugundune na ura butwekite ni ugwana ndikire mikora gushumeria rutena rurwa mawa town iria kumenyeka jayo town yejiri ku mamutindwa nande antu baba ne batetete muno bakiuga thirikari ya Meru County ne barikane ne bachokerie tashi yao tutoko meathina nimbi abiashara thai muno baba baria thokone na baba koria na streetine kaba kuijwa no ntutaira ciatiro ciekirwa ni first county government na irira kana mwanka thai kiundu ne antu bari tafadhali tulaithirwe tumanya na thine ri kwire okay mata kuma MCA akia lembo ingwe ya MCA witia kire uongozi orobweri kumenya bwa ward ni MCA akari baba bagiteta bakiuga mawa tauni ni tauni ire itanguge utuku na muthenya indi nande Anthony bethiritwe bena thina enene muno ya kuritanguge utuku nuntu mpundu ire riku uria gutena stima iri tura kumurika ku ndi mawa batu tutura muundune kithagene na tukienda cinto bietu na tabia ndaje kiundune kabija wa street yeta wa Karivare street kama leo tethi bo munya in fact na tote kwa riorongo munya no atwekerete nyama ta ya tuona alafu yorere ampika to kuwenya kwa ya kombekana na umare nyako nondo na atukererwe athina nya abari batu tude ya thina thokone tukero nya mara tukwingwa ikanso tutiona weta ya yorere mata yore kitambo sana munya atu wakana tuiya wa thaye no kwa mwako rwa kuiya na kabeti kawe kaita
ko ba tu tuya wane amba throughout matayati wakana tuya wa throughout mbeze chetu itiona wanyana iwe tano tutole wendia igeta namba bara bakudole bayeta nasio kirero ondo na kwa tukera mse twekora wete kana wale aweta we ototethi kana nyame ukombeka kukaikombeka county egano yele watu tondera tonyambe ne county mpenda ya irato street ne en general na itwethere twena thine nene batu concerning council na matajara to gutumira sani Sunday ndayero kabeti gakwa wo mpendetie ombale na eta kuri chino na kino peo Murethi wa banki reporter Meru TV ku Majamirigone ya Igembe Maua Town. Nawe waziri wa mantu yaige barabara kaunti ya Meru David Bario na ikinyiti ntere shanto beto ekiongo gutegira uritingogi bakaborio ya MYS Meru Youth Service barabati na mbere mitaratara ya kotheria mathoko bakiaranire metha ya nteto akari ne bakathite kaborio ya MYS ningogi ithirite ekithithia ya gutigira kuri na otheru mathokone ni riboti duraniri na gitarirwo ni mukirie onkunja Rwangirwa MYS kana Meru Youth Service na thukimbe baraba wetania na mathoko bakiera na kubwithia otheru ntere mwanya mwanya wamwe na kuinjura mitaro endi ni bakinyete ntere cia ntobetwe kiongo thokone u kubwithia otheru na sisi David Bario mbakwethere kinya kuntuko na rirende akariba kuntuko basokete nkatho no ntobo otheru bo burete thokone ya ntobetwe kiongo service na community service nayo ni yontu tukuthithia thai era tukuthithia thai antobetwe kiongo kutheria thoko cietu kutheria mabarabara yetu kuritaruko na karabatine na ara kuinganite kire drainage na ibo kuona ntobeto ngwira twarita eno ni eweto community service pio no ntubo kuona kinyo theru burandro na kono mbera mbuandro na manto yo Nairobi ndona MYS ndi kono kwetuni wiru arenda miona na komiona kono sidie mweri kuma ntwethinge kukumira ndona manto ya na inko buri muno no ntubo MYS no ntukinyana beto bateta kunywa ngamu menya anabojerwe beta nguweni oture no ibaza na discipline to kweli kwende bakaeta kunyumba ngirenge kana ngamu na batinya anabeto barabare ke MYS ibe yetenya ba tutetheri kutheria ekiongo litauni etheri pio itokuona inya kioro kieto buraki ari pathetic at then lakini nao kioro kigwetwa ntuko cionthe antu iba ukiwirerwa ikioro kia renovaterwe na hakika hata sisi tukiwa huku sokoni tunafurahia kazi ya Mtumanto Ethingia. Kaitene kawa karibanteri ni bawete bakawa tangavana wa Meru Mtumanto Ethingia mbaru no ntobongwira ko baritira. Program wenje kabisa ni program to batiko support na to support governor wetu. Nende ngavana utwenda pio twamwenda twe. Twamwenda. Kera tukenda akio ngavana wetu tinto biele ikentoketa wae. Kentoketa wae. Kandi. Ngia tukuiboya na batu twekure boya no ntoto akwa kura sieto 2027 na thai ekiongo wandi tori watuta Mtumanto Ethingia kuma ena mwaka yo mona kuengwira ritete ngwi kithomba ira tutumba kweta TV ne Kiripoti na Meru TV kuma Ntobeto ekiongo Igembe North mbeta mukiri onkonja riboti kaithira itwiki break yetu ya mbere akirimetha ya Meru TV ugeta koraya toshokera atukaithira atugikumenya ingi na arandi kibetu banteto amubandite tiri ritho kianganga maturene kumurika yara ya kwege ugeta koraya ni toshokerete Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiri
iria uri na gitio kugweria. Nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kire political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo, tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku nyuma ya ndeka 20. Wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau. Nkoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchangania na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire pay bill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Koga atetheka negita rya kuria kubwari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie babikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi ngiri 55 ukwana na bingiri 2 na magana 550 na mugwanja kethiro urenda kuriaga ontuko ni chiringi 350. Namba chetu cia thimu ni chiji ukuonera kionini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu cia ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintu kagia gwetu no gatetheka.
ibwega muno nonto bwa gotothura twambiririe na matheta ya abiashara bamuthanga kuma Tharaka bara bashumiretie amu gutariria mathina bathirite bagikorokira ningi no ntubwa kuthukanga kwa barabara ya kuma Thite gukorokira ka mathina mwanka Karambani na rebo gite barabara ni kwithira ikia mpanga nene kinyamara kiribo bari abiashara bamuthanga malori yao yangitwika nija kurara barabara ne onto ago kinyia muthanga na ria bagitite na mbere na biashara ciao gucugire gichumi bai inyake motorire riboti thuraniri na igitarirwa ni Ndagara wegona biashara mamuthanga na bara batumagira barabara Thite kuburira kamathina kuthi Karambani wande mukothima ibataririte kinyamara baukurekera kumanira kuthuka kwa barabara ino muno kiri marori mara makuja gukubukira muthanga arito bashukuru bakuruka na njira ino anto mindani no njira ino itumika lakini kuringana na bwa njira ino yajie kuthukanga ta ino mkari cia mithanga kirarukiri turiuma na machimbi na machiko toyeta kurutha barabara kendo nkari ciomba kuruka na bikibiki no tuthaino takagita kamaketha tuthiete ntiko meapura antu bakatharathara mirigo yao angai tugatua kamatana ituro no bikibiki tiomba gukuruka na njira ino garuma muthanga no twara kuthika na itukumba muthanga obviously tikuruka no nkari tukara kuthika itie ende twithika obviously no twankari marori ama tigo turi ario guturi antu bamuthanga tigo tukwenda kuthira barabara tutwekinya kuona na ditubokagira akinya no tambe cha kaunti kuringana na bokeri baba barabara ene bateri kwethero thondeketwe nonto thirikari ni kuona mbeca kumana na biashara ino rira bakuria ugoti nduguga njire nu ya thidi kiro thwe no tujo kaunti kuona jo mbeca na wewe tiro thwa ntuwe komna chiere ciathira ujenkari kama muthanga Thite tukaitwingira barabara niara gutuka njire no kuma 2023 ndio turutha na twarutha go gutumagira na nkari twakinya mukothima tukari access kumanisha njira ino tio twindi tukona mbeca thirikari ni kuona mbeca na thitu kuona mbeca kogu twati guthetherua tukona kanyama gau tugutethia na thirikari yo itukaritie gaba kiroma thirikari akaunti Tharaka ni thirunguro tongoria bangavana Muthomi Njoki ukurukire MCO Nyagaluku Marengo kubathondekera barabara ino itukuromba Muthomi Njoki ngavana aya turuthia barabara no ndinakuwa kiro getu kaija mugukuruka nake natumenya chabi aya ruthe aone barabara enu kaone twiko thetiro theri Marengo ntikuona ta thirikari na ntikuona ta kaumba kuwa mtakuwa na kwenda gitika koguo itumutiganirite kabisa ngwite tie mtopa kwa kiara yenda cia Marengo mukothima wandi kuma wandi mukothima gicigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kabeta Ndagara waiguna ande tetegere manto ye komatia karia na DCC Mire Mwangi etete na mbere koria akari batikethire bagishumiria kiri maandamano ya winyangia ende goshwa ntaira ira ikethira igithiria mathina yao gutina winyangia ninge kwangaratania na kwaragania manto yegie thire riboti ne ya Jeff Wagituma. Asante, jina langu ni Mary Mwangi, the naibu commissioner wa county South Imenti. Kwanza nataka kushukuru sana kwa sababu tumekuwa na hali tatanishi pale Mitunguu juzi ambapo wananchi wa Mitunguu waliweza kuwa na malalamishi dhidi ya mihadarati, pombe haramu ambazo ziko eneo lile na mambo mengine yale ambayo security officers waliweza kupokea memorandum. Nataka kuwashukuru kwa sababu bali na kuandamana na washukuru hawakuweza kuharibu mali biashara, na tunashukuru sana vijana na wale wote ambao walitokea. Kwa hiyo na langu vile bwana police commander aliwahakikishia kwamba tunaendelea na kuangazia yale malalamishi yale ya polisi yote, sitaki kutaja hapa, lakini tuliweza kuelekeza kwa the police commander na hiyo department inashughulikia. Lakini malalamishi haya mengine ya pombe,
ya bangi, nataka kusema kwamba jana machifu wa eneo ya Mitunguu wakiongozwa na msaidizi ama ICC wa Mitunguu waliweza kuingia katika vijiji kule Kiredene na Ruompo locations ambazo waliweza kupata wale ambao wanatengeneza na kukunywa pombe haramu. Waliweza kukamata watu idadi ya watu 11 na lita kadhaa za mugacha about 150, na watu wote saa hii wako pale Mitunguu Police Station wakingojea kupelekwa kotini. Pia kuna vijana ambao pia wanauza mihadarati pale Pillars na eneo zingine. Iko kijana ambaye anashikwa mara kama ya pili sasa. Kutoka ile malalamishi mengine pia alikuwa amekamatwa na about 193 rolls na tukapeleka kotini, akapewa community service order, amekuwa nje for 3 months na akaweza sasa tena kuendelea, na amekamatwa tena jana with 132 rolls. Kwa hivyo number 1, nataka kushukuru machifu na ICC kwa kazi ambao wameendelea kufanya, na niwahakikishie tutaendelea na kufagia hizo pombe na mihadarati. We are doing our best. Pia nataka kushauri wale ambao wanauza hizo pombe haramu na mihadarati, tafadhali, wakati wananchi wanalalamika, wanatokea katika streets because of peddling of drugs and substance abuse, tunawaomba we desist from destroying our community, kwa sababu hiyo mambo sio mzuri. Even at community level, wale wote ambao wanauza bangi kwa watoto, kwa vijana, tuachane na hiyo biashara haramu. Ripoti ikethira itukinyithia muthia yo ayarato kubangaritia kirimitha ya Nteto Meru TV. Thank you very much. Na ntubogo tudura amu ontubwaku tugitwika nyomba ira ine gweta katetune ka Meru. Mbito wakabu mutharimi kwa kuendelea gitari rega.